ubwo yivugiye ko mu minsi 30 gusa azaba avuye mu nshingano ubundi akaziharira igikomangoma Willem. Icyemezo cy'umwamikazi Beatrix w'Ubuholandi harabagifashe nk'icyemezo cy'ubusazi, kuko ubusanzwe bitamenyerewe ko umwami cyangwa umwamikazi ashobora kwambura ikamba ku mpamvu zisanzwe nk'izi, cyangwa se impamvu ze bwite mu gihe yaba ataratanga, kuko bisa no gutererana igihugu cye no guta mu rwobo abagituye. Ahandi habaye nk'ibi ni mu Buyapani, aho umwami w'abami Akihito w'Ubuyapani yamenyesheje ko yeguye mu birori byabereye ku kibuga cyo mu murwa mukuru Tokyo. Ni icyemezo yafashe kubera ubuzima bwe, ku buryo bitamugoye kubyumvisha abayoboye impamvu ari kuri ubutegetsi. Mu ijambo rye rya nyuma nk'umwami w'abami, Akihito yatanze ibirango byose by'ubutegetsi, anashimira abanyagihugu be uburyo bamubaye hafi mu myaka 30 yose yari ishize ari ku ngoma bayoboye. Yagize ati, ndashimira cyane abaturage b'igihugu cyanjye, banyemereye ko nababera umwami mu gihe gishize cyose kandi bakananshyigikira. Akihito w'imyaka 85 y'amavuko yabazwe kanseri ifatira mu myanya myibarukiro izwi nka kanseri de la prostate mu mwaka wa 2003. Mu yindi myaka yakurikiyeho aza kongera kuzahazwa n'umutima mu mwaka wa 2012. Mu mbwirwaruhame yatanze mu mwaka wa 2016 yari yaburiye ko afite ubwoba ko imyaka ye ishobora kuzamubangamira bakomeza imirimo ye, bityo ko yifuza gutanga ubwami akabushyira mu maboko y'umuhungu. Kimwe n'abandi bami, abamikazi batereranye ikamba ry'ubwami bose barishyira mu maboko y'ababakomokaho bazwi nk'ibikomangoma. Uyu Akihito nawe yatangaje ko igikomangoma Naruhito ari we ugomba kumusimbura ku bwami. Uyu muhungu Akihito yabaye umwami w'126 mu Buyapani, ategeka ku ngoma yiswe Reiwa, asimbuye se yitwaga Heisei. Yatangiye igihe Akihito yimikwaga mu mwaka wa 1989. Tuvuye mu by'abami no kwegura kwabo bitamenyerewe, bamwe bagereranyaga no gutererana abayoboke b'ingoma, ariko nabo ubu nkaba ndashidikanya ko bamaze gusobanukirwa igituma bibaho kubera ubucukumbuzi mwakorewe na TSG Online TV. Ku itariki nk'iyi hafashwe umwanzuro udasanzwe wo kurandura ibicurane by'inyoni byari bitangiye gushaka gusakara ku isi hose, ndetse no kubangamira imibereho y'abatuye isi nk'uko COVID-19 imeze. Mu myaka mike ishize, ahagana mu 2014, ku munsi nk'uyu nibwo Hong Kong yemeje gukora ibisa no gutsemba ibiguruka hagamijwe kurandura ibicurane byo mu bwoko bwa H7N9. Ni icyemezo gikomeye kitashimishije abakunzi b'akaboga, cyane cyane abakunda gakomoka ku nkoko, kuko izigera ku 20,000 zose zaratsembwe nk'inzira rukumbi yari isigaye ngo icyorezo cy'ibicurane by'ibiguruka byari bitangiye gukwirakwira isi bicike burundu. Gusa mu gukora ibingibi byatanze umuti, kuko bisa naho kurandura iki cyorezo babigezeho nubwo kitahise gishira ako kanya. Icyemezo nk'iki cyafashwe kinatangazwa nyuma yo kubona ko iyi virusi yari mu nkoko, by'umwihariko izoherezwa mu Bushinwa mu buryo bw'ubucuruzi. Kuva ubwo byanzuwe ko inkoko zose zoherejwe mu Bushinwa ziba zihagaritswe, by'umwihariko inzima zo zigakumirwa mu buryo bwihariye kandi bushoboka bwose. Biragoye kunyuza amaso mu byaranze itariki igezweho mu mateka ngo iheture hatavuzwe ku kaga kagwira isi mu myaka runaka binyuze mu ntambara. Ibi wanabishingira ku kuba nta zuba rirenga tutumvise ubushyamirane bwa hato na hato hirya no hino ku isi, burimo ibitero byibasira ikiremwa muntu, kudeta ku bihugu bimwe na bimwe, guhirika ubutegetsi ku bihugu bimwe na bimwe, n'ibindi byago bitandukanye bisa n'ibifite intego yo gutsemba ikiremwa muntu. Kuri iyi ngingo reka nkubwire ko ahagana mu 1932 Ubuyapani bwigaruriye umujyi wa Shanghai mu Bushinwa, nyuma yo kumisha ibisasu bikomeye. Iki gitero cyo mu 1932 cyamaze ibyumweru 5 gisiga gihitanye abasirikare bagera ku 8,300 n'abandi 11,700 barakomeretse. Muri iyi mirwano kandi abaturage babarirwa mu 10,000 bahasize ubuzima, naho basaga 100,000 bata ingo zabo.
mu bice bitandukanye muri uyu mujyi ahaberaga imirwano, ahateraniye abashinwa benshi barashimuswe ndetse baranigarurirwa, byose bigamije kubakuramo igihugu cyabo cy'Ubushinwa. Mu bugome buri ku rwego rwo hejuru, abashinwa bo muri Shanghai batwikiwe amazu, barasenyerwa ndetse bibwa n'utwabo twose tujyanye n'iterambere. Ibyago byabaye byo gutera agace ka Shanghai mu mateka y'Ubushinwa ntikazigera kibagirana, kuko yabaye intandaro yo guhomba byinshi birimo ubuzima bw'abashinwa na n'ubu bugishengura ibisekuru by'ababutakaje. Byose byatangiye biturutse ku muyobozi w'Umushinwa wayoboraga aka gace ka Shanghai washatse gukora mu jisho Ubuyapani, maze ubuyobozi bw'iki gihugu bwiyemeza kugaba ibitero bikomeye ku buri Shanghai. Uko bimeze na nyuma yo guteza umwuka mubi ku bihugu byombi, igihe cyabaye kirekire hari inzigo, gusa ubu bisa naho byibagiranye burundu. Imiterere y'Ubushinwa iratangaje ugendeye ku bwinshi bwabo n'uburyo iki gihugu ari kinini kurusha ibindi byose waba warigeze kumva. Biragoye kwibaza impamvu igihugu kigira intambara mu gace kamwe, ibindi bice bikaba byakomeza ubuzima, ari nako byagenze muri Shanghai. Ariko nta n'ikigoye kirimo kubyumva kandi ukabyemera ugendeye ku kuba Ubushinwa aricyo gihugu gituwe n'abantu benshi ku isi, ku buryo abaturage b'iki gihugu bonyine bagize 1/5 cy'abatuye isi bose. Iki gihugu gifite abaturage basaga miliyari 1 na miliyoni 408, mu gihe isi yose ituwe n'abasaga miliyari 7 gusa. Kugira ngo ubyumve neza, Ubushinwa bwonyine burusha abaturage umugabane wa Afurika wose, kuko utuwe n'abaturage basaga miliyari 1 na miliyoni 216 uteranyije abaturage b'ibihugu byose biwugize. Ikindi gitangaje kuri iki gihugu wamenya ni uko igihano cy'urupfu mu Bushinwa gihabwa abantu bangana n'inshuro 4 z'abagihabwa ahandi hose ku isi mu bihugu byo ku isi ubishyize hamwe. Igihugu cy'Ubushinwa kigendera ku mahame ya gikomuniste, aha agaciro cyane ibya rubanda. Ibyaha byinshi bifatwa nk'ubugambanyi no kwanga abaturage b'Ubushinwa, ku buryo nka ruswa ifatwa nko gushaka kugirira n'aba baturage bose b'Ubushinwa. Ibi bituma iki gihugu gihana nta mbabazi abanyabyaha, abahabwa igihano cy'urupfu buri mwaka bakaba babarwa mu nshuro 4 z'abagihabwa ahandi hose ku isi uhateranyije. Kugira ngo wumve uburemere bw'ibihano bitangwa mu Bushinwa, menya ko nk'umunyeshuri ufashwa kopera mu ishuri ashobora gukatirwa imyaka 7 y'igifungo. Umucuruzi unyereza imisoro cyangwa agakora ubucuruzi bwe mu buryo bwa forode ahita ahanishwa igihano cyo kwicwa nta yandi mananiza, kuko bifatwa nk'aho aba yiba Abashinwa agamije kwangiza igihugu cyabo no kugisubiza